Tuna perlak saya sempan ngidan ni apa Forest City kadai ka Ghost City mah ni po Malaysia. Sebab perlak ngandring video sini seperti pima. Te perlak kembang om ni mentang ngidan hang ni apa Forest City kadai ka kiong ka Ghost City mah ni nomor ba. Tun cibun bagi building temaki tuna gi basa. Hang ni te Nampini ni kecika kalau ke bahaya apa building ruk bajrong yang cipen kita kalau kemana kembang yang teru gede ini dega Forest City macam ni pergi cekak apa itu nak dan lagi dengan snorkel roh ni mah ini dega water park pa perlu hilang pen hilang kikun ini betul tak kain teh cik stay friend. Ha? Okay. Perlu sini ke shit bama. Tapi mentang idang syuan ang tin po. Kadai jeng lek kai stay. Ta ngihap ban tiket aku ban lek kai Ta ngi klem tiket isu. Yat kai mo stay. Bet kini cikalong bet tenan bet ke ba khot ba sini mo perlu. Bet stay kala di Singapore stay. Perlok long ke ba cekak ke ba internet ba sini teng PDP kini pelang ro kidan ni bebas pa baik kestis duriau istek la de duriau mo stay part ke Singapore dan damet nang ne kidan kidukan ki ba wan abdukan ne ni de ska bam nak ban pamang ni po beach rumah. Baik. Dan buat kini ki snorkel kiding jong snorkel. Dan lang ko bebas ba. Baik. Pilap musyong kay niru tip top. Damit kini ki perla niru ginsamnya. Temtangin rung no stay sepo mah perla. Sa ka shit ba sini kita ngabro ki bon ba sini peti ki yang bedrong building ite ini ki padan setir ki bona perlok ha di indoor jang tem tangin rong no sport mah perlok jika sabar te kalong ke bakhut bet ke ba tenat marki dan kini ki coconut tree ni tambah kasyat bah ma perlok marla jan duriau baik hab kios drong tisti di private patrai tas ni ada dia orang apa dah dia perlok ni ma best ma mam dan bro rapat duna bro ma hidukan rebon bompat pilih retang damit teh dan kios drong saya ambil le vlog sini review video dan kios drong mah baik terperlu ngapini pi nang ni kita gi building mah ngau pi gi dan gi building gi bedrong si bon ba ni mah te pila bun ini ni pa kita stay gi dan gi bro gi basa tamagi duna brewa basa tadau ki song ka Ghost City sini ma pe station yang rupe ni te minta ngi mudrong station po yo num yo ngi sai pet kai station po along no mtiknara banyo stay mo ka te we te ka Jakarta ka khoi mo perlo sini tong ba ki brewa pat ki duna te kani ka Jakarta ka de po Malaysia tambah la invest ya kene dagi company na po China ma perlok takdaw ka sa duna breu ka pemtang pen sistema perlok ni pila ite stay building ro pa ke David na jobat kini ka company ma sine kini par kala de ka hotel tanana Marina Hotel kini ana te kembang oi pi ni ki
Duna breu bapet ki breu we ar lai ngorun marka dega Go City ma yang seperlu mentangi larung cepat ngin peni kenika kay Fred yang ni kay ka arkitek ma kenika Forest City ngin peni utama perlu tangi tei building ki bejrong kembang peni mene kita ma te kini pat kita ki baret try kini kita ki apartment jongki private ma tip top ini kan Forest City gini para arkitek itu building itu baru fast hostelin macam ni tentang bed ini bed kita land to be developed kadang kate building kila ada di mah solau tapi kuah bentet ya pun ni kate building kila la dan bentet lut baru kila solau sudah dah kini kita gi kencang mall ni terai kate building baru kate gawe pada kim pada ban tu pada bentet mak tega A3 baru lah ada lupa solau tangga ni gawe berkata gawe pada dira perlu kan ni building baik perlu ni ke ha aduh stay pet kan ni ke island mah kan di island cuma Forest City mah ini na fokus mencapai kata ke sorok baik jasa perlu ketika international school mah along kembang ni dan apa kawai ka map jang pertai mah baik kita building teh kita ki best seller mah kila building teh dan bisa baik tu perlu kini degi building ki bejrong mah ki ba ya pet kini we bejrong do tam tara kini ngampat pi ira ini tanggal ai mena yang tema don tengi sibeni salpit kayu ni dan te ni baru kideki kila sina bandi kini mah te tengi lai mena phase 1 te tem tangi dan hangnya itu perlu mendengi lawan yang ni dapat Marina Hotel itu ni dan hang ni mau minta di Commercial Street ni dan hang tu mah kedai ni apa kemudian kini ka ini kini baru baik perlu kini kedai ka sistem mah bagi CCTV kamera ni ki haban wan mah perlu tentang sistem mah teg building bejrong katay teg tawar katay mah teg pinit perlu mentang gila min ang tu na po zone minta tep ngiyo na bala stay kuat stay tiknara punya yang ni kidagi electric car ban charge tu mah sini mdani Asia friend tangin len stage po Misha na close mo ada menurut spot baik tanya lah pai yang tes ni senta ke balik keren tu kayu tu ka car jangwa golf car ngenang pa banyak afred itu banyak apa isen try ke tu kali cepat golf tapi perlu tanya lah apa yang ni post center mah lagi dengan center ni apa yang bos ni relay station Singapura. Perlu tanya lah siang dah kini ka golf car mo kini kali car itu, tengin let keleng dah kini mo, kumaraki ay free mo, siang. Perlu tanya siang dah kini ngin let kai kini ka Forest City baru keleng sadong mo,
Is it okay if we're noisy? Actually, I'm alright. Oh, no? Mag-live ka ko. Maybe we can Huh? do driving. I can drive this one. Can I like a go-kart? Can I try driving? Wala pa ito, maikot trabaho ata. Kita mo Niya. security sa attraction. Can you drive slowly? Hi guys! We're going to ano? Going to ano? Going to him. Sorry. We're like this. Because in Singapore, because in Singapore we're very noisy. Hi guys, but this one there's no Doon Disneyland. mo at the building of Israel ba? Forest Lake. Phoenix Hotel. Phoenix Hotel, kemudian fashion day. Phoenix Hotel. Bisyong na kini kalimaw perlaw na marbangin pit kay kita ki kanya ka tsakahan ni baro ko mo. Madaya dah kecan ni kalahi ama. At siya dah kecan. Welcome home. Ini lagi cekasa apa sih tengok. Serok sini. Gelap tak. Dito lang ang t-shirt natin dito. Ini kali live Instagram. Ini dia kanan ha? Ha? Yung bon view ha? Cannot eat here, ah. Oh, you want some ice cream? Then you feel hot. Hi guys. Sana all. Happy lang happy. Ha? Ada Indonesia. Ah. Ke pelok ke best ba? Okay. Jason. Ya. Oh. Crab ya? Perlu kidan gibasa ni nomor kidan gibat hajan di rumah. Dan gibat hajan ye sebar kidan besar je. Kita kaya mo. Perlu mentangin lain na siya yang kung ako ni kaya video itong ilawan siyang nagtukali but nang ini kita sinta kita ke bus mah ke bus ni chong ada ke bus itu perlu tulis pun apa yang video